Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syufa'ad dari MelakaFX.com untuk sesi mentoring 2 hari bulan 9 tahun 2015. Okay, jam sekarang 5.56 petang. So apa khabar semua? So saya harap anda semua sihat. Okay, hari ni topik special yang akan saya ceritakan ataupun yang saya nak kongsi dengan anda semua ialah berkaitan dengan yen. Okay, sebelum tu biar saya buang ni sekejap. Biar kita tengok ni sekejap. Forex Factory semalam Australia tak ada perubahan pada rate. GBP manufacturing jatuh walaupun tak banyak, tetapi already hurting. CAD GDP meningkat 0.5. Okay, this is month to month. ISM manufacturing untuk US jatuh 51.1. Kita punya forecast ialah 52.6. Okay, kemudian pagi tadi Wednesday Australia GDP quarter to quarter 0.2. Maksudnya tak berkembang ekonomi dekat Australia ni. Okay, petang tadi siapa yang main GML, ada satu news dari Great Britain, Construction PMI, dan malam ni kita akan tunggu ADP Non-Farm Employment Change. So forecastnya ialah around 204. Previously sangat teruk lah, 185. So whether dia boleh climb above 200, itu adalah satu benda yang kita pun nak tengok. Okay, and further down Thursday ada Australia, Great Britain, Euro, minimum bid rate. Saya tak rasa dia akan tukar apa-apa rate kat situ. Sometimes bid rate tu, itu bukan dia punya core cerita dia. Core cerita dia sebenarnya ialah apa yang ECB ataupun apa yang Mario Draghi akan cakap di press conference. This is something yang kita tak boleh nak jangka. Okay, so kalau saya yang ini saya akan berikan perhatian lebih lah. Berita pukul 8.30 Thursday, besok malam. Okay, and then kita ada trade balance, ISM non-manufacturing, dan juga unemployment claims untuk US. Esoknya Friday tu of course kita ada NFP, dan kalau anda perasan sekarang ni dia dah masuk average hourly earnings month to month. Ini pun penting. Ini adalah salah satu parameter yang digunakan oleh Yellen untuk membuat keputusan sama ada untuk menaikkan dia punya interest rate ataupun tidak. Okay, so forecast is 0.2. Average hourly earnings, dia punya detail sebenarnya kita boleh tengok dekat BLS tu. Macam kita boleh tengok dekat sini sebab dia ada amount tu kan. Okay, yang ini. Right, so average hourly earnings ini dalam bentuk dollar and cent lah. Ni senang sikit baca. Okay, so kat sini dia meningkat 24.99, 24.94. So ada berlaku peningkatan. Yang ini yang diorang nak tengok. Okay, ada peningkatan dalam hourly earnings. Sebab kalau weekly ni dia kena kali dengan jam bekerja lah. Mungkin ada sektor yang bekerjanya 8 jam, ada yang 9 jam, ada yang 10 jam, tapi mungkin itu ada sedikit perbezaan. So kalau hourly basis, so yang itu nampak lebih clear. Okay, so saya perhatikan ini dah penting. Ini dia punya data dah masuk dalam hari Jumaat, so meaning ini penting lah. Okay, ini penting. NFP dijangka 220. Okay, kalau kita tengok dekat PMI jatuh, so mungkin malam ni ADP boleh bagi hint sikit lah. Boleh bagi hint sikit. So dekat Canada pun sama. Kalau tengok forecast dia, wow, 2000 je. Jauh ke laut ni. So kita pun tak tahu ni macam mana. Kalau ikutkan ni negatif, negatif 19. Wow, ini 58,000 bulan Jun. Ini outstandingly lah. And then bam, terkangkang negatif 6. Lebih baik daripada yang di forecast negatif 9, tapi still teruk lah.
Okey, tapi still teruk. Okey. So kalau kita tengok dekat kita punya kalender di Forex Factory, tak banyak ataupun hampir tiada news yang berkaitan dengan yen. But dalam hari, saya ingat semalam atau kemarin, tiba-tiba kita nampak boom, people are rushing for yen. Right? So apa sebenarnya yang berlaku? Now berbalik kepada kita punya knowledge pasal yen as a safe haven currency. Okay, dalam kelas saya dah beritahu tuan-tuan, 3 currency yang menjadi pilihan pelabur dalam keadaan di mana ekonomi tidak stabil. Kita akan melihat trader akan ataupun investor akan memilih untuk membeli nombor 1 US dollar, yang kedua CHF, Switzerland franc, dan yang ketiga tu dia akan pergi kepada yen. Okay, yen. Now apa masalah dengan US dollar? Masalahnya ialah kita tak tahu yen yellow ni jadi ke tak jadi nak naikkan dia punya rate. So dia ada uncertainty dekat situ. Alright. So kalau CHF ni seperti yang saya beritahu tuan-tuan, ada masalah di di peringkat governor-nya. Mungkin ada yang akan memilih CHF. Dewan tidak mustahil. Tetapi apa yang lebih penting, bila saya baca dekat Wall Street Journal, okay, right, concerns about a worse than expected slowdown in China have sunk stock and commodity markets, leading the yen to strengthen as investors seek safety and raising doubts about whether the US Federal Reserve will begin raising interest rates next month. Nampak? So concern apa yang berlaku di China, stock market dah tergolek, right, telah mengakibatkan investor keluarkan duit daripada stock market di China dan membeli yen. Itu satu. Yang kedua, ada doubts about whether Fed akan naikkan interest rate ataupun tidak. Dan yang ketiga ni ada kaitan dengan oil price. Sebab yen adalah ataupun Japan adalah negara perindustrian. So definitely oil merupakan salah satu bahan mentah dia. So faktor harga minyak juga akan mempengaruhi permintaan yen di pasaran. Now diorang risau yen menguat. Okay, diorang risau yen menguat. Yen to strengthen. Kalau kita tengok dekat USD JPY, this is on daily chart. Yang ini memang sengaja, last kali kalau anda ingat Halloween, so saya harap siapa yang bersama dengan saya daripada tahun lepas, kita boleh ingat lagi ini Halloween ni 31 hari bulan 10 Halloween. Tiba-tiba BOJ dia announce yang dia akan melaksanakan QE 80 trilion setahun. Boom, the market rises. Memang dia sengaja lemahkan. Sebab apa? Sebab dia nak push dia punya inflation towards 2%. So currently Japan yang inflation duk main-main dekat kosong atas sikit. Japan inflation falls to 0. Duk main-main dekat kosong aja. Jadi nak naik tak nak naik, so kita tak tahu. So ini yang tak digemari oleh BOJ. Japan's inflation falls to 0 for third time. Shanghai itu adalah stock market untuk China dan juga komoditi. West inflation in Japan tak pergi ke mana? Okay, tak pergi ke mana? Now ada kemungkinan BOJ akan buat lagi dia punya quantitative easing. Yep. There are rumors saying yang dia akan buat dia punya quantitative easing. So maybe another 80 trillion. We can never know. Maybe add to it, maybe 100 trillion. Kita tak tahu lagi. Sebab Japan ni, seperti yang anda semua tahu, dia full of surprises. Okay, so kalau saya
buang semua ni. Saya tinggalkan Japan. Okay, G20 meeting. So bulan 9 ada apa-apa lagi tak berkaitan Japan? Nope. GDP sini tak ada yang major. Ada major dekat September 15. This is very near to US punya apa nama ni, hike ataupun interest rate decision, FOMC. So this week ni saya ingat ni memang crazy lah. Crazy. Kalau anda rasa tak selesa untuk trade bila time market high volatility macam ni, so jangan. Satu. Yang kedua, kalau nak trade untuk dapatkan pengalaman, go for demo account. Tak payah nak gamble sangat duit betul-betul ni, tak payah. Yang ketiga, apa nama ni, kalau anda betul-betul nak juga rasa, then you should go for smaller account lah. Maksudnya mainlah lot size yang kecil, janganlah main lot size besar. Okay, saya tengok bulan Oktober sekejap. Yes, there's another one here. Yep. Now, dari apa yang saya baca, most likely announcement daripada BOJ ni dia akan buat around here, Oktober. Okay, around Oktober. Maksudnya dia nak tengok apa yang berlaku di US. Apa yang berlaku di US itu penting. Sebab katakanlah US tak jadi naikkan interest rate, boom, for sure orang akan cari yen. So what will happen to this chart? Okay, this is daily chart. Tuan-tuan nampak tak ada support dekat sini? Somewhere dekat 116. So saya just genapkan saja. See? 116. Bounce. So this is the level. So kalaulah berdasarkan pendapat saya dan apa yang saya baca, kalaulah US tak jadi naikkan rate, tuan-tuan, we are going to see this one, boom, mungkin jatuh, mungkin boleh break. Tetapi kalaulah misal kata dia jadi naikkan, so boom, dia akan naik ke atas, and this resistance dia akan start to challenge. This is one strong resistance. Kenapa saya kata one strong resistance? Sini ada satu dark cloud, sini ada satu engulfing. Ada dua situ. Ini pun sama. Ada engulfing, even this one dah nampak satu long black ni, tiba-tiba boom, ada buying pressure yang kuat, meaning that there are buyers standing by here. Where is this buyer comes from? Most probably diorang ni duk buy dekat sini. So this is where they plan to buy. Okay, so itu against US. How about against Euro? Always start with daily chart. Ingat pesan saya, always start with daily chart. Okay, so dekat EJ kita nampak dia dah break. Ini double top, ini pun ada double top. This one ada double top. Okay, sini pun ada satu double top. Right. Okay, dekat bawah ada resistance sampai here. Okay, bounce 133.23. Okay, so most likely dia boleh turun dekat sini again. Again, kita tak nampak yang mana euro dia akan naik ataupun turunkan interest rate. So this is not about euro. Sekarang ni it's not about euro. It's about US. It's about kat mana investor nak alihkan duit. Stock market dah tergolek, kat mana je nak larikan duit. Right? So kita nampak this is a bearish sign untuk EJ. And how about GJ? Sekali lagi tuan-tuan, GJ ni kalau kita tengok memang kuat dah gila hari tu. Duk belasah aja. Pam. Sekarang kita nampak double top, boom, break. Break. So dekat mana lagi support yang ada? Sama here. Okay, dekat area 174 atau 175 akan easily roundkan number dia. Okay, satu resistance, support, boom. Okay, nampak bearish kat situ. Okay, especially when bila dia dah break this support level. Ini satu engulfing long black candle. This black candle dia break 184.
Anda boleh tunggu dia pull back sampai sini dan baru kita sell, ataupun boleh tukar ke time frame yang lebih kecil. Nampak ini ada satu hammer. Okay, so boleh start sell dekat sini. Mungkin dia naik sampai sini, sell. Sini pun ada satu support, resistance di time frame yang kecil lah, intraday. So it's your choice. Kalau anda plan untuk trade di intraday, so go for it. No problem. Tak ada masalah dekat situ. Okay, so how about yen against commodity currency? Kita tengok dekat AUJ for example. Wow, memang tergolik lah, sebab kita pun dah tahu komoditi sekarang memang dah sangat lemah. Okay, the lowest price ni hari tu, ni dia. Dan tak ada harapan. Low is around 8188. 8188. So kita boleh buat 8188 ni, saya just genapkan 80 boleh. Genapkan saja, just make it round number. Okay, so adakah anda nak buy? Sedih jugalah kalau tuan-tuan buy macam ni. Bahaya nak buy sebab apa? Ini ada satu short dust, kemudian long black candle. So kalau nak buy, berjuai mata, buka time frame yang lebih kecil, cari peluang untuk sell. Mungkin a pullback towards this level, sebab sini kita nampak ada resistance area. Okay, so mungkin tuan-tuan boleh sell bila dia naik ke sini, boom, cari peluang untuk sell, atau boleh gunakan multiple time frame strategy. Biarkan RSI naik sampai 70, masuk dalam balik, pom, kita sell. Atau banyak cara tahu ni, biar dia break this low price 8361, dia break ke bawah, kita sell. Dia tak break, kita buat bodoh. Kalau duduk main tengah-tengah ni, tak payahlah buat apa. Awak nak buy kat sini? Nak buy berani berani nak buy Australia against Japan. So it's a risk lah. Kalau tuan-tuan rasa tak nak buy, and that's a good decision. So kita biarkan price naik, cari peluang untuk sell di sini, atau cari peluang bila dia break ke bawah, then kita akan sell. And how about against New Zealand? Again, this is daily chart, so sama juga macam dekat Australia. Very very bad. Okay, very very bad. Dan satu lagi ialah against Canada. Yep, sini. Canada is associated with oil lah. So pun sama juga macam Australia dan juga New Zealand. Ini chart dia look very much hideous. Kalau dekat H1, lebih kurang sama je chart. Saya tengok. So kalau break sini pun anda boleh sell target dekat sini. So kalau nak main di H1 lah, ataupun mungkin nak tunggu je naik sampai sini, lepas tu baru kita sell. Sell. Nak buy, bye bye lah. Saya tak nampak. Nampak tak ni? Satu long black candle ataupun Morobozu ni, hampir ke Morobozu, and awak nak buy pula dekat sini. Minta maaf. It is not a wise decision. Although dia akan naik, biarkan. Jangan ambil risiko untuk buy commodity buat masa sekarang. Sebab kita nampak based on what we read, everybody is looking for yen. So sekarang ni masalah dengan BOJ ialah dia tak suka dia punya currency kuat. Sebab apa? Bila currency dia lemah, dia punya inflation akan naik. So itu yang dia nak. Dia nak naikkan inflation, sehingga BOJ juga dia urge dia punya company dalam Japan supaya menaikkan gaji. Macam-macam cara dia orang ni. So these are one of their strategies lah. One of their strategies. But again, bila fund start masuk to yen, ataupun dia orang start beli yen as a currency, meaning that they believe in BOJ punya economy. That is very very important. That is very important. So kita tunggu. Kita sekarang ni memang game tunggu sajalah, sebab volatility very high nowadays. US tak tahu naikkan ke tak. Clue terakhir kita ialah NFP. Okay, clue terakhir kita NFP. Tapi jangan lupa ada satu lagi clue. So we are looking forward for this one. Mana US saya ni?
Okey, NFP satu hal, tetapi NFP dan average our earnings ni, dua ni benda ni tetapi satu yang kita kena perhatikan, again saya dah beritahu tuan-tuan last time, saya pesan sekali lagi, ialah CPI. Ini penting, CPI. So kalau CPI ni teruk, ada kemungkinan diorang tak naikkan rate. Okey, tak naikkan rate. So announce pukul 2:30 ini, this one memang havoc lah. Of course I will not be in the market. Baik saya tidur. Okay, so itu saja trade wisely. Next week kita akan ada saya akan ada group coaching 7 dan 8 di The Candle Sunway. So untuk alumni yang dah ada real account, you guys dijemput datang untuk kelas live trade 8 hari bulan 9 malam 8.30 sehingga 12 malam. Okay, 8 hari bulan sini lah. So kita akan trade. Tak ada news masa tu. Cantik. Kita akan tengok apa yang kita boleh trade. Mungkin tak ada news daripada US, mungkin ada news daripada lain. So kita tengok market apa yang sesuai. Dan ada announcement daripada FX Primers. Saya belum dapat confirmation daripada FX Primers lagi. Saya akan tanya kita punya RM. Buy right, yang effect cuma market precious metal, gold dan juga silver. Currency should be okay. Okay, so satu lagi last, bila kita main Japan, ingat kita tengok S&P 500 tergolek dan DJ pun tergolek. So kalau S&P tergolek, investor bawa lari duit pergi beli yen. Remember this. Okay, take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.